Agwati mbaru ba kithomo tigana Central baugite skuru nyingi cia mwingi ni kuremwa gukinyanira kithomo gia CBC nontu batine into bira bikwendeka kenda kuthomithia na bakare baugite kuri no batu thirikari gutegera mutaratara juju jwa kithomo kenda CBC iguna aritwa bonthe ng'ananio. Atongeria ba cukuru ya primary ya Metho ndine kiuchwa tigania Central bawite kinye kethira mutala yo mweru ya kithomo kia CBC yuna mawega nogu ni kithomba kwina mathina nkabo ya yorumirite muno cukuru cia maturene. Aciari maita mamengi ciana inekagirwa wira ugatwika aciari kama kumaruthira wira mari mongwa panto ciana ciethirwa nicio ikurutha. Namba 2 aciari nimethiritwo mari very busy nontu agucoa mbeca kwa matina kanyaga ciana ciao. Kogu kire CBC is a bit challenging na tukaromba kire ni kithomo kiega muno gia CBC muno ugaca kwithirwa aciari na ciana na arimo makagwatanira ni kithomo mwana atiumba kurotheri nontu mwana ne akomentwa ne kire kukiongo kire agwataga aciari betu ibakuria bakithenga kithomo kiu nontu batamenya ni bibi ekuo nontu 844 ne ari mwanya muciari ne takaile na kamembi bibiongo biekuo kwa aciari betu rira mantu amaingi barita bakaile bakonaga ye mantu ya maumu kwa nkuromba thirikari etethie aciari ki mantu ya mwenontu rira aciari bakwirwa akurintu bakwirwa ibabati kwithirana baketha bena bio bakona kintu bakauria ne atega wakaria kithomo kiralukire kana te kithomo ekari ndina kai uyu kara kai PP1 na lakini thomethereti ana bakwa ku endu kuona kwina mwanyo munene nontu uritani burana baraba kuritanwa kana gara tugwitha twina korumune kana tukara kia komethene kaithera itari onthe kakenda gwithia kai maukune kwenda kumenya so ni ana bakuritana boya na kuringana kithomo kira bathomete nkuona kari iguru nkulukie mwana kinya class paunda hari abo bakwa bwa ba class 3 ndio bwa bombo kinya ka PP1 kuona kithomo giki kiri mbere na kiambo tutethia nkuluki rui barombete antu bonthe kuatana njara kenda kumbithia mutala yu kire aciari ni go support ciana ciao igitarira mwana gwetwa kintu gya kugwa either ni makurutha in creative art aciari maka provide na nkinya thirikari nayo nontu kwina aciari namo mana matekomba those who are humble their children who comes from very humble ground kwa utu aromba kile thirikari nayo ethirwe igisupporta. Tumeona support yao siku hizi sana wameangalia junior kuliko primary school and more especially the chekechea PP1 na PP2 ni kama they are neglected na amane primary yomba ko provide kile chekechea kitokaromba nkinya kile county government na momethero magicuthagiria ciana inu ciao nonto mate materials ciao na boao kwa ili ara kwina class kiaki kiro kia tiro kidogo itukuromba governor na tongeria barabangi bombe kwithira baikira mbeca kenda structure ira yomba kwithira kiwira nonto challenge ra twinione ana kaba kwithira bakinyana twina ana almost mana muwanja witia itukuromba thirikari ya national government nonto next year tuketha twina na baba ingi nkuluki tuongelo kilasi kingi kia CDF ndikenda tukongogela na betu bakaomba kwathukana nonto ilasi bila turakire ara ibikuona ni ana bakinya stiro baikirwa kuo kilasi kithia kirana 50 no gya kulalilirira na bakwitha bakila sinana 50 mwarimu kuthilungania na bubo ndi kukwithia kwina inya tukaya wa ilasi bibi inge twachoka tukandikirwa arimu betu ba isindri baba inge no tutukomea skuru ekuringana na arimu bara bandiki teka bakuomba kurutana na betu bara kubatirite no mwanka bandikirwa arimu ba PTA kenda baba tetheria so itukoromba thirikari yetu na kuinyia ko nene itongelele arimu betu especially Meru County itwandikira arimu banke ba isindri ndene skuru kenda arimu betu na ana betu bakadia boboega bareti gitara kia thokia graduation ya naba PP2 baraba itite grade 1. Nimefanya siku nyingi, graduation ya leo ni zaidi ya hizo zote. Kogu nikuga niboega sana kile aciari bonthe na muno ntukio monthe nentukwene na muno kile skuli yetu ile ntuko ya mbere kwithirwa twina graduation kile skuli ya Metho mantu yato turaoyone yake thito cukuru iringi ciena ara twetha saindi cia mutindo twaya trima twetha saindi cia Nairobi tukaona nya KTV cikionanua lakini batu tukaria aciari ontobo ni ontobarabo to mankoro cetu cika cikewirwo muno na twana maendeleo ara tubwethiritwe cukuru yetu ya Metho na no ontobo ana beto baina kuwirwo muno baraba uma PP2 petete grade 1 itochokire mwarimu wetu nkatho muno
nontu bwa wendo bunene buratonia. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithi.